2026, choose friend wisely. Chagua marafiki kwa mkakati kwa sababu mtu yoyote 2026 kwenye hii life skills ambayo tutakuwa tunajifunza, mtu yoyote ambaye tabia yake sio nzuri asiwe rafiki yako. Tena narudia, 2026 mtu yoyote ambaye tabia yake sio nzuri asiwe rafiki yako, kwa sababu tabia ni kama ugonjwa ni sawa na mafua. Tabia ni kama tabia zinaambukizwa kama vile ugonjwa, magonjwa mengine Kwa hiyo hata maandiko yanatuambia hivi katika Wakorintho wa kwanza sura ya 15 na mstari wa 33. Biblia inasema hivi, msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Mazungumzo mabaya huharibu tabia njema, which means mtu yoyote ambaye ana mazungumzo mabaya anaharibu tabia yako njema. Kiingereza ndio inazungumza vizuri. Ukisoma NIV version kwenye Bible, kwenye 1 Corinthians chapter 15 verse 33, Biblia inasema hivi, don't be deceived, bad company corrupt good moral. Company mbaya, company ambayo uko nayo marafiki wale wabaya huharibu tabia njema. Kwa hiyo rafiki zako unaweza ukajifunza kwao, lakini asiwe rafiki yako. Mtu yote mwenye tabia mbaya asiwe rafiki yako, kwa sababu rafiki ni mtu ambaye anayekujua vizuri sana, ambaye wewe unamjua vizuri sana. Kwa hiyo 2026 jitenge na bad company. Maandiko yanaweka wazi tena katika ile Proverbs kwenye Methali 13 mstari wa 20 inasema, enenda pamoja na wenye hekima na wewe utakuwa mwenye hekima. Whoever works with the wise becomes wise. Kwa hiyo mtu yoyote anayetembea na watu wenye hekima na yeye huwa mwenye hekima. Kwa hiyo 2026 kwenye life skills ambayo tutakuwa tunajifunza mara kwa mara, kama intro, choose friends wisely. Bad friends can lead you to bad habit. Narudia tena, bad friends lead to bad habit. Kwa hiyo kuwa makini na marafiki ambao utakuwa nao 2026. Kama intro ambayo utakayokuwa nayo katika life skills ambayo utakayokuwa nayo mara kwa mara, kuwa makini na marafiki ambao utakuwa nao kwenye mwaka huu wa 2026. This is your friends Pastor M. Na life skills tutajifunza mengi kuhusiana na study zote za maisha. Tutakuwa tunajifunza jinsi gani maisha yanasemaje na Mungu anataka tufanye nini katika maisha ambayo tutakuwa nayo every day, kwenye section ambazo zitakuwa zimepangiliwa. Jinsi gani tutakuwa tunajifunza mara kwa mara ambayo itakayotusaidia kwenye maisha yetu ya kila siku. Neno linasemaje na how we can live our life in a better way.